Ki khubor ka Batesi TV. Ka umdi basnyambat penjaslian. Rupa Premium Meghalaya. Ka East West Group of Institution Bangalore. Ka khot admission nagamta ka nursing but paramedical course. Ka bala ithu da ka Indian Nursing Council. Ka buy admission ka badunatam. But she's pa percent ka jingyokam. Pila ru ban apply da ka education loan. Ka Meghalaya Commercial Truck Owners and Drivers Association Janta Hills Unit kalapin benaban pelong da ka jingaki baklembo por hadian bagi bor badai khmi jangki karkhana penmi ko ki badan harilum jantia kila kentan ban aikit mar namar ka jingbem ya ben ya ka dor kamur u General Secretary Jongka Seng uba Shanbor lang suciang ha ukurwo balap ha shigila pathai kubor ha ka santri ujemang aja pesan lingba ki video bala ring hi da ki khot Jongka Seng uloong ba ka jing ai por khaddu ikitrai jongki karkhana penmi ko kalakut no ha ka santri ujemang aja pesan henry kamshim ladon satya kanu kanu ka jing ajubam na kitrai karkhana ini benar seperti driver truk kiwa ya truk wal dadu menstep menurut tarik ubnai me arjar arsan ida keliang jonga janji ni yoga Meghalaya Commercial Trucks Owners and Drivers Association ida rai wo strike wa ong strike wa claim por ide waduk strike liba wa ida bun sen thoch ti chagi Cook Manufacturing Association cha ki Cook unit iwi pai Cook unit Pai haga tugas ni kat so tarik wo kasan tarik ayu benai wa April arjar arfusan pai cha wi po wi Cook member responi karugate ni haga tarik benai wasan arjar arfau san biang pa biang ni kaciti ga reminder letter Chagi Cook Manufacturing Association kepada ki wo apusnya i jing ang kerpat yang ni jing MK yang ni jing MK yang itu upsia trip ki jadi member yang association buat satu ini gedor fortiang ini for ini pun wa ar haja sampa citon itu hari ni gedor to daun yang pembayi wa nakile umsya happy boy osatko pen ide ite gedor yang ki ongi walai katte Katso spa cikon MCR habite daw kile open hegin ile pen here kachik yu ya imlang chakile imlang cha ile imlang karugamte ni the boy hal to reminder letter the santarik ubnai wasan arja arpau santo the last date the deadline wangki u up usnya wejing kwa yejing kerpat nya bahayong i ladam kamten i daw myok sai hab strike Katukante ne smi rekut gani tarik rekut gani deadline for boy im yok sai mem ni ide rugi genat mem ni ide rugi lenti hab strike nai ladu mistake im tarik nai pesan arja apusan katukante ni apa ni ya ki para wayak truk para em truk ladu mistake kat ya gani kam kikuk chongi swa dam swa kerpan ya pi uwi po wi malik truk, putri truk, nanti driver truk, empoi di kita step. Ya, krek lang ui. Ni bahan ni krek into ni benta yang krek ini benta yang waro kini kuaya kamai truk, waya kam pi truk imja ni benta iya truk. Kalau kamte dau KBR mut, kibru, lane kiye open tut penwit yang ni ke. Strike yang ini dalam cim kabugi ini dah perkat dia tempat siap hari pi boy itu kamu itu cim kabugi pi you can see door where ini strike jadi tu orang pi kan asuran untuk ini strategi day accord the bureau strategi apa ani apa rule strategi ni berta strategi dewa tibru teplan kalau strategi kamte ini boleh ni mana hagani porwa jo ya kit trip hi lajian wa और वे करीब रंग के एक्सीडेंट भी हम सुगर ने जो फोन भी यू या रब तो जो प्ले या रब का इबोर अच्छा तो कंटे लिनी लाडो स्टेप दी जस्ट्राई लाडम की लाइव की ट्रिप ही याउ कुक हापो रिजन दिया ते लजी ने
syukur pada Usman yang punya ni pada tipi wa yang ini strike ikut yang cingga bu dan emai kiri anut bu perkat kamde yu persik dor yang ini strike kami tidak mau penbit ki pentut ki api ni tidak orang pi sangat darab bui damu mulai kidot hari ni kesi strike lagi yang kena lawan in layar yu pi lapor ki ile ni ya kan kamde kini strike kami to jingmu wa detai itu manufacturing association to layak lang yang embat ite ijing duna laki ijing duna yu ya siap thui diwa ya batlang diwa imlang cakile im cakile im kan kamte kepat la gini ki warok empat ba ki wa em hapok ridung jadi yang bu yang lang diwi leunga yo ite imlang di saklang hapok ni kejanti yang ida ko imlang kuasuk